Druga sezona, druga epizoda. Tako je, ljudi. Druga sezona, druga epizoda. Čekaj da upalim svjetlost. Ovako što hodam u cipelama. Sutra mi je škola. Nije sutra, nego prekosutra. Ne, subota. Preko sutra mi je škola. Poželite me sretno. Pa ništa, ljudi, idemo da se igram sa macima. Mislim da su ovdje negdje. Joj. To je zima. Gledaj koliko je hladno. Prosti, ljudi. Sad smo, jelo prije nego što nismo snimali, o tako je ma. Aha, ja sam minimum. Ja sam dolazi minimum. Za... Dolazi minimum. Neka svira harmoniku. Dobro, veliko put, idemo da se igram sa macima. Ako su ovdje negdje, hajde vidimo. Čekajte, ljudi, moram da stavim negdje kameru. Zašto prvi? Sačekaj samo da se skop... Znate kako je zim... Dobro. Dobro. Koliko mi se 30 kamera što je zima. Hladno. Kaj se žara? Evo. Malo vidjela da se... Još što je zima. Pokam se kopču. Nešto ne imamo mace. Možda su gore. Vidimo se kad dođemo gore. Znate kako je stepeni. Sad je... Da vidim. 16 stepeni. A sutra je -5. Jo, ljudi, mi moramo sad prema gore. Na zima nema mačića, tražili smo ih svugde. Pa če su ondar? Malo ćemo završiti epizodu. Pa... Nešto ljudi, nemamo mačića. Ajde, idemo. Evo ljudi, zima, sad se... Prosti ljudi. Evo, sad smo došli gore. Nešto ljudi. Vidimo se, sljedeća epizoda će biti u petak. Čim završimo školu, pa vidimo se.